Tumbati. Waje. Lakini hapa naanza kunanika. Mbuzi zimetula. Wana kuziletea ndani na mchanga. Kama kajua na kitu tunataka kabisa. Tunakauka hivi ni sawa kabisa. Yes, mama. Tunakauka. Utakuwa tuzuri sunaona. Hapa ni sawa. Tumepata kajua leo kabisa. Warda. Wewe unachoka? Nachoka sana. Na mimi mwenyewe nasikia nachoka. Sasa tutakula aje na natapika? Mimi napika bibi. Nataka nimechoka. Lakini tena nakumbuka niambie kwanza. Yale maharage ya jana yamekwisha. Hakuna hata kidogo tuseme kidogo tumebaki. Hakuna. Wewe utapika sasa? Nitapika bibi. Lakini tungejikaza kwanza. Upumzike kwanza kidogo wala uende ukapike. Unasikia nje? Sina nguvu za kupumzika bila kula. Nitapika. Unaona basi upike tule. Haya. Basi nenda ukapike. Angalia venye biko, upige venye biko tu. Tena upige virahisi venye vitawiva mbio. Usitie maragi kwa moto. Tutatia kwa moto baadaye. Niletee maji yako. Niletee maji mwanangu. Niletee maji ninyo kwanza nasikia hata kiu kinaniua aje. Aya, nipe mwanangu, nipe. Ungeacha kwanza nisikoge. Usubiri kwanza nikusaidie kukata kitunguu, tomate, tufa mbio mbio. Afu saa mchuzi kwa kumoto njoo nende nikaoge. Si vile? Haya. Vipi mke wangu? Salama mume wangu. Naona kuna pambana mama. Mama Aisha, basi na kitu tutafanyaje? Ni vizuri. Pambana kabisa ndio vizuri. Juu ukipata na sisi tunapata. Ando maneno. Sasa
Vipi? Ushaenda kumkumbusha ule binti? Yaani mume wangu hivi unasema hivyo ndio tunakumbuka. Wewe ni hatari kweli. Wewe. Lakini hapajaribika kitu. Mimi nilikuwa naomba tu yani uniridhie kesho asubuhi. Niamshie. Inshallah. Sawa. Lakini mume wangu kuna kitu nimekumbuka. Kuhusu mwanao huyu. Lakini pia wangu nashindwa kumwekeza chini kumuelekeza, yani afahamu kwamba mimi ni mama yake mdogo, anashindwa kuniheshimu, yani anaonyesha yeye kama kakua na anasahau kama hapa bado yuko mikono ya wazazi wake. Kweli mwangu. Hiyo ni hatari. Lakini ni mtoto tu. Tutapambana tujue gisi ya kufanya. Mtoto wa wapi yule mwanaume mzima kesho tutuletee wajukuu hapa na cha utoto tena? Hata awe na mandevu au hata awe na mke au na nini, ni mtoto tu, kwetu ni mtoto. Hawezi kutolea adabu. Sawa mume wangu, la mimi mtoto amekuwa siku hizi hana adabu hata kidogo. Nikimuelekeza kama nijua naona mimi na yeye kimo tuko sawa, ila na sawa kama mimi ni mama yake mdogo. Lakini sawa, ndio dawa ya kuwa na olewa na watu wakubwa, tunajua tutapata utulivu na ndio kupata misukosuko ya watoto wao. Yaani uko na mchamba sasa. Sio na kuchamba mume wangu. Unanichamba kabisa. Mtoto wako adabu hana. Ila samahani kama nitakuwa nimekosea. Lakini polepole tutamuelewesha vizuri, masiku zinakuja itaendeka vizuri. Wewe usina wasiwasi. Sawa mume wangu. Tamwambia. Kwanza hata nimechoka toka nimekalia hapa. Pole sana. Naona umechoka. Lakini samee tu, wewe ni mzazi tu. Kwa siku itakuwa tu vizuri. Hao watoto wa miaka wana adabu hata kidogo. Sasa mume wangu. Ni hatari. Umechoka. Nimechoka na mimi nimechoka. Nimetoka huko nimehangaika. Najua sana mpenzi wangu, najua sana. Ni hatari. Tafuta dagaa za watoto akeni. Lakini usianze kujimwagia kwanza maji mama. Hayo ndo maneno mama. Sawa, ngoja fanya haraka. Ngoja nje nikuandalie mume wangu. Acha nakupendelea. Hata kama niko mzee. Nakwambia ni na mke wangu mzuri kabisa. Kadogo. Kataniua. Bonjour. Bonjour papa, ça va? Bien. Facebook. Oya, ahubwo naribagiye mu gihe ntashe. Haro email naronse ivuye kujya mu directeur general wa Savanor. Yavuze yuko isabuni zinjiye. So rero nakunda negotiate nawe kubijanye n'amafaranga. Twumve yuko wewe uraraba gusa ko harimo akarusho. Urazi ko harimo akarusho ukurikije aho twahora dushorera ahora ahubwo gusa iki ntangaje si icyo. Yindi misore ingana na yego batari muri WhatsApp, batari muri Facebook, Twitter, Instagram, ntibabona ko arabasore. My father, I told you before, nashitse kandi ndibaza yuko nta kintu cy'umuryango na kimwe kazogenda neza. Narabikwijeje kandi nzobikora. Jewe uzuranyoye kuko nzobikora. Amashuri twakuriye yego imeshi kugiritse. Naje nkuko nabasezeranije bavyegiye. Urazi kera ntaragera kuri ibi ubona office. Yego. Impene naragurisha kugira turonke imbere. Ndabizi naje nzogerageza vuba. Ahubwo uranshimishije cyane. Hama rero na cyane uyumvire ukuntu tworonka ibindi mirima duteramo ibindi bigazi kugira ngo ibyo badusaba abo bose wavuze nka Savunoro cyangwa abandi tuzoshobore kubanezera. Ahubwo hari jambo mbwiye ngaho cyunyibutse ikintu. Uribuka wa mugabo hirya yejo aza mu biro iwanje usanga hari umugabo asohotse kujya nyine. Ujya mugabo twari turaganira ku bijanye n'imirima. Yambwiye yuko hari umurima ariko aragurisha hectares 5. Ariko
kubera yuko nari ndi busy na bino bintu bya Safonoro sinabaye nk'umwishura neza ariko kubimbwiye vraiment buce ndabikora vraiment ahubwo nukugikorera ahubwo reka ndabe yenda mu telefone hama none wewe nta bagenzi ukira ko buri gihe usanga uri mu kazi mu bikorwa mu kuraba iby'amadosi nta bagenzi ukirana uzuraruhura umutwe rimwe hari umugani ukunda gucira mama ndawumvise urangihera cyane uvuga ati mfizi inamitendera nkasi ntegerezwa gukora nk'ivyo wakoze kugira shike kuvyo waro kwitendera nkasi ntegerezwa kubikora rero abana bawe ni baki yaba abavyeyi bose baronka abana bigisha hama bahejeje amashuri bagaca baja mu bintu bibateza imbere biteza imbere umuryango bari sawa hama ni waheza rero ubishirire kuri flash ubishire muri dossier ubishire kuri flash ndabikorera ko naje hama nuno munsi ndabona wativye uraza kumbare ndabikubwira nta kibazo kandi nabunyime ufise fresher nyinshi uyigumiza mu nzu office reka ndaho umuntu bon ibintu nakazi yego ushobora gutera imbere utari mu kazi ibyo mba ndakubwira no kugira ngo wibuke yuko atari je ndakubanira ngo ndakubujije kugira ibintu ya washize imbere akazi ukabona karaheze wagatunganije relax turi mu office ndakubonamo nk'umuntu azoteza imbere umuryango n'igihe noba ndahari uzoba nzi neza ati ibintu biragenda neza urabona ko na company ziko zitera imbere kubera ibyo ukora yaba ari abakozi bo mu bandi bantu tutazi babikora ntibaba babikora nk'uko bikunda yego merci papa ku mpanuro mumpaye ahubwo naje mwasanze umenga ngira ngende rero reka ndamwishe n'umugabo vuba ko nabonye n'umunsi umenga nawe watevye oya ari utu ndiko ndakora ziko naje ndicara yego okay merci okay ahubwo reka Milka? Oui. Walid. Bite sister Milka namahoro. Sawa. Barakomeye. Misi myinshi. Ndakubona. Fresheri zose. Natana ma fresheri yahere. Ndumva yuko Sandra ari ngaha. Ari ngaha. Okay. Narindi kukaza telefona ambwira yuko hari ibintu vyiwe yasize ngaha. So kama kuna uwezekano nisaidie na ili niweze kuondoka maana unajua mimi mwenyewe muda wangu ulivyo. Sasa mbona unafika tu haujaikata? Ni kukimu basi hata maji. Milka. Jamani, dini yetu ituambie. Lakini Milka, haufahamu jinsi gani mimi nilivyokuwa busy kazini lakini. Najua sana kama uko. Unumwa yenda kubwira. Ngira mve ngaha, meje gutora ibintu bishikana muhira. Ncingenda mu rubirizi. Kubera nduva ko here ibintu by'imirima n'ibikiri ndafatiriwe vraiment. Nukuri. Ndagusabye nyumvire. Yani niko busy sana. Kama umeshafika. Basi nk'iminota 2 basi wicaye basi amazi basi. Tege jus nakoza pa jus kejanga. Urakoze nukuri urakoze kandi ndavyishimiye ndazi yuko uteweza kunzimana lakini kutokana na hivyo jinsi muda wangu ni mdogo na kuomba please niende please kaka wewe una mambo marefu yani wewe hata Kuzalie mama ndio kukawiza huko kwenye haka tundoka bimshinda kwenda nako akatoa alisahau inaonekana sasa kwamba wewe ndio umekaficha kwa sababu mimi niweze kupita inaonekana naviona kirafiki chenu nyinyi inasikia kwamba ni njama mmefanya ili mimi nipite hapa hii sasa iweje wewe mwenyewe umekataa hamna shida twende basi mshikize mpaka nikakupe please imudo kiringa hanze naho dusoze hamwe hanze rega nacu ndakuherekeze ndetse ndakuherekeza okay umperekeza basi nta kibazo dekora basi twende basi wewe E